Moje drago srce, nemoj se žalostiti svrhu ovoga moga pisma, niti burkati. Polag Božjega dokončanja sutra u 10 ore budu meni glavu sekli i tulikajše na okupe tvojemu bratcu. Danas smo mi jedan od drugog srčano prošćenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovome listu i od tebe jedan vekovečni valete. Tebe proseći, ako sam te u čemu zbantuval, ali ti se čem zameril, koje ja dobro znam, i oprosti mi. Budi Bog hvaljen, ja sam k smrti dobro pripravan, niti se plašim. Ja se ufam u Boga svemogućega, koji me na ovom svitu ponizil, da se tulikajše mene hoće smilovati. I ja ga budem molil i prosil, komu sutra dojiti ufam se, da se mi naokupa pred njegovem svetem tronošem vdike vekovečne sastanemo. Večer ništar ne znam ti pisati, niti za sina, niti za druga dokončanja našega siromaštva. Ja sam sve na Božju volju ostavil. Ti se ništar ne žalosti, ali je to tako moralo biti. U novem mestu pred zadnjim dnevom mojega življenja, 29. aprila meseca, o 7 ore pod večer, leta 1671. Najte Gospodin Bog z moju kćeriju Auroru Veroniku blagoslovi.